Dobar dan. Tema ovog čitanja je na što obratiti pažnju sljedećih nekoliko dana. Dobili smo kartu snage, kraljicu pehara i viteza štapova. Ukratko, karta kraljice pehara označava brižnost i intuiciju, emocionalnu inteligenciju, emocionalnu zrelost, ljubav, suosjećajnost. Karta snage označava unutarnju snagu, hrabrost, sposobnost prevladavanja izazova, ohrabruje u suočavanju sa strahovima i sugerira prihvaćanje promjena. Vitez štapova upućuje na akciju, entuzijazam, energičnost i uzbuđenje. Dakle, što nam se to preporučuje i na što da obratimo pažnju sljedećih nekoliko dana? Dakle, s obzirom da kraljica pehara utjelovljuje emocionalnu dubinu, intuiciju i suosjećajnost, u ovom razdoblju ste potaknuti prihvatiti svoju brižnu stranu i povezati se sa svojim emocijama. Ova karta označava vrijeme introspekcije i brige o sebi. Poziva vas da istražite svoje osjećaje i razumijete svoju emocionalnu situaciju. Obratite pažnju na svoju intuiciju. Ona je u ovom vremenu vodeća sila koja vas može dovesti do dubljih uvida o sebi i vašim odnosima. Preporučuje se da se uključite u aktivnosti koje potiču emocionalno blagostanje, poput vođenja dnevnika, meditacije ili nekog kreativnog izražavanja. Ovo razdoblje je pogodno da poštujete svoju osjetljivost i koristite kao snagu, njegujući sebe i one oko sebe. Tako ćete pronaći ispunjenje i jasnoću u svom razvoju. Kako karta snage predstavlja unutarnju hrabrost, otpornost, sposobnost suočavanja s izazovima s dostojanstvom, u ovom razdoblju razmislite o područjima u kojima možda sumnjate u svoju snagu ili se osjećate preplavljeni strahom. Karta snage vas potiče da se suočite s tim osjećajima. Bitno je da shvatite da prava snaga dolazi iznutra. Ne odnosi se samo na fizičku moć, već i na emocionalnu snagu i strpljenje. U ovom razdoblju je na vama da razmislite kako možete njegovati svoju unutarnju snagu, kako biste prevladali prepreke. Preporučuje se uključiti prakse koje grade vaše samopouzdanje, poput afirmacija ili traženja podrške od voljenih osoba. Bitno je spoznati da prepoznavanjem i rješavanjem ovih unutarnjih izazova možete transformirati ove izazove u izvor osnaživanja. Vitez štapova je simbol strasti, avanture i težnje za ciljevima. Pa vam ova karta sugerira da u ovom razdoblju imate energije i entuzijazma da se pokrenete na svom putu ka samousavršavanju. U ovom razdoblju sugerira vam se da prihvatite svoju avanturističku stranu i poduzmete hrabre korake prema svojim težnjama. Potiče vas da djelujete prema svojim idejama, da se ne bojite riskirati. Podsjeća vas da usmjerite svoju kreativnost u projekte ili aktivnosti koje vas uzbuđuju.
Bitno je da se okružite inspiracijom i potražite prilike koje su u skladu sa vašim strastvima. Međutim, budite svjesni i određene impulzivnosti, što znači da iako je bitno biti pun entuzijazma, morate osigurati da su vaši postupci utemeljeni na promišljenom razmatranju. Vidite, štapova vas poziva da iskoristite svoju strast i koristite kao katalizator za rast. Dakle, sve u svemu, pozvani ste u ovom razdoblju krenuti na putovanje emocionalnog rasta i samospoznaje. Kraljica pehara vas potiče da zaronite u svoje emocionalne dubine, njegujte svoju intuiciju, da poštujete svoje osjećaje i koristite ih kao kompas za svoje postupke. Budite svjesni svojih unutarnjih prepreka, prepoznate svoje strahove i sumnje i zapamtite da prava snaga leži u vašoj sposobnosti da se suočite s tim izazovima. Tako ćete se osnažiti da krenete naprijed. A vidite, štapova služi kao svjetionik inspiracije koji vas potiče da djelujete i energično slijedite svoje strasti, dopuštajući da vas vodi prema novim avanturama i prilikama za rast. Dakle, sve skupa u ovom razdoblju se radi o uravnoteženju emocionalne svijesti sa hrabrim djelovanjem. To bi bilo sve za sad i čujemo se opet. Ako vam se sviđaju moja tarot čitanja, pretplatite se, komentirajte, lajkajte.